So hey guys, good evening everyone. Welcome back to the ITS Explore Tiplasa YouTube channel. Night on viewers on hai lam sokfiro. Tabuk fai sok jak ang Hokutwisa Hatiwo. Tininga Hokutwisa Hatibar. Belai kina borok kebangma tahu himanle fainai 13 tarik te 14 tariko ngangke Hangrai Hangrai fai tongga abone bagete bazar khupjakliyaTini no Hatibati je nangmani khainaran bagai fai sok jak pura borok bangmani pura jam. Jadi cumpai leo, mungkin tengah tengah paleo, wahan tohan paleo, jadi nangmani mana kuni paleo tini. Payment logi tabuk Hokutwisa thunuklau paisok paika anando mela rokto kri khetabuk je tomoni jotono flugui tabuk pat khe pai rebekha koidin pore ngar nangsinai last 6 tarik joran tomoni mela ngangke to pai no tabuk bo jaga ban thano saimia dorma nogor thondo tok ikwani flugdi giro nugui bang khano rok gobangma mane khuni je fitting khaijak rok bor jotono flugbai tabuk ngangke tukra mukra khayoi bera baikha guys na nungui bang khana iko kurung karang khai joton khuluk bai kya iko jaga ne chere ro kajanai tongoni sikango jaga helicopter rok gari rok iko ho jaga khuluk ta bera khata yang di hinga ke dragon train tongoni au khuluk bai kya i kuyang nagardula sim khuluk ya ko motka ko abo motamoti khuluk bai ka sagan nukhung ro khuluka ke bisini bo motamoti khulugin pai kya abo khuluk janai joton sai kisa heart utuk abo khuluk nan ke somoy mona nai bor khulukte tai 7-10 din nang nai no nge iko break dance में खुलू कास्ट है इको मोटका को हो जाए गाड़ी चालू ना 800 अल्टोस का ओल्ड मॉडल का सामान वो का 15 तक लगे था वो बाइक तो कर रही